Hu Ping ke sportsman arjar arposau jong kejadi CYM Shillong Union kelas dang menin kesengi ke arpohon riu terik unai tung walaupun kut yaka mentah kesengi. La plate perdaya kini ke sports dai assistant spiritual director ifada Shining Star Dakar harangkat ke jingidon lang ifada Shempang Dakar idikon Marfus Son Simply advisor brother Debor nong tudu LYA Sister Surya nong tudu but President Roy Beng Dakar Secretary Rilin Shadam but ki isi members but ki kon samla jong kejadi CYM Shillong Union kila penlongi kini ke jingi lai kai ha ke St. Anthony's Higher Secondary School ngilio iya ki kon samla kili shimenta ha kini ke sengi da ke jingi lai kai football basketball tug of war ki events baper but kiwe ke jingi lai kai lapun kut ya kini ke sengi da ke papenhial ya kalama da Shri Fantin Joseph Lakadong IMDC jong kalai umkra ilong i chief guest ha kani kesengi haringkat kejingi don i presiden seng samla lai umkra rupi wankar Ya kublai Sibon Cia Jarngo Imslam jadi CYM Shillong Unit. Kublai Sibon Presiden wada AP gikintu gikintip yang sabha hani por khud yaw sport secretary lagi yaw assistant sport secretary yaw penbenagi hi ya kiru ki an yang kini ke sport yang i ke wada usdangi kata Prim Murum AP ay kublai AP hat penting nganda aku penting jong para Festus spiritual director yang yang kini kesai yang yang kini kesini na amu yang ay kublai kru warong Cikten AP sepangani annual sports meet karena senyap api om presiden ni iawan ini kami cepayuj para iawan ini ya timit iwi yo isnya betul dengan jani wa iwara wani dalpo juai itu kipna to ya kami iwi ya timit ini asor na jangan liu ngasem jangan lagi baik pa yang i Henry bon kini kepiu para em hani gasor kini annual sports meet man wagalat ruki ya temit atau ya ya kifada ki udikan wa ki brother wa sister LYA yang i Presiden wa we are the TC of Jagatu lai hata mat wa penhari ya flag Wow.
Ke Baratu Paris, Sabawan Sekmat, Wapedang ini ki Kop yang Piwak in medals. Sabaman ki ukopten yang ke Jawa Paris, wak Baratu Paris sama mas Sekmat. Pedang ini ki Kop yang Pi. Kode yang Baratu Paris ini. Kedap TV, yaga Amaran Paris, Rajapka basketball. Ekono yaga Mungkin Bengle, woman runners up. Aging Sakti yaga Mungkin Paris, woman runners up, yang Unusam Arajar Poso.